السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من دوستان اللہ سبحانہ و تعالی انسان چکاسیت خاص کر مالداری مردما کدی ای سیر کا چکاسیت تے کدی ای غریب کا چکاسی مانگشاں سیری چکاسا مستری کہ غریب ہچنی اود گے تکبر کت نکا اود گے گناہ کت نکا چ ای ہچنی غریب بلے آ مردم کثیر ا تکبر بھی کت کا ا گناہ بھی کت کنتے چ ہٹ مالی ہے ہر ڈولیں گناہ لوٹی تے یا رسی من دوستان یہ گڑا ایک مزنی چکار سگی اللہ اگر سبحانہ و تعالی تر مال دولت داتا یہ نشانی نہیں کہ اللہ تر دوستی بیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثات کا گوشتا اللہ دنیا دنتے ہما مردمہ دوستی بھی دنتے آ دوستی بھی نبی دنتے لیکن آخرتا ہما مردمہ دن کہ اللہ دوستی بھی اور اللہ سبحانہ و تعالی نبی سلیمان کے قصہ کار گئیں وحدی کے نبی سلیمان وستا بلقیس عرش چست کنک بیت آرک بیت نبی سلیمان کر رہا یک سکنی تو کا چی گوشتے هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر نبی سلیمان وحدی کے ای نعمت اللہ دیتا مزن عرش ہے عرش منی دوستا مزن پلنگ عرش چیا گوشا مزن پلنگی ایک گا بلقیس گا بلقیس منی دوستان یک جنین یا آٹیمبا یمن مسترہ کافر یا مسلمان نہا و سلیمان علیہ السلام شامیا سلیمان اللہ ایہ مزنی طاقت داتگا ایہ مزنی ہستی داتگا جن درو ای دست چہرائیتا جنہ نبی سلیمان وستا کار کو ہما ڈولا کس نبی سلیمان کو ہما ڈولا کتے سلیمان یا روچی نشتگا و تی جن و ای مردمان وستا گوشتے کھائی بلقیس عرشہ کاری تے منی استا گوڑا جنی یا فرمائیں گوشتے من کارانی تو دنی گا ہوتی مجلسہ چی پاد نیت کے گئے بلقیس عرشہ گندہ تی کر رہا ہیں دگے ایک کے ہمدہ نندو کا یک مردی اسی اگو منی کارا گوشتے تو دنی گا چمہ چو بند کنے دنی گا پچ نہ کنے بلقیس عرشہ گندہ تی کر رہا ہیں علماء فرمائیں تے گوشتے اسی اللہ اسم الاعظم یاد بیتا ہمیں مردہ منی دوستان نبی سلیمان ہنچو چموتی بند کتا دنگا پاچی نکتا چارتی سلیمان عرش وات کم نہیں کر رہا ہیں یہ چی طاقتی منی دوستان تکبر کو سلیمان انہ گوشتی اللہ سبحانہ و تعالی فضل و کرمی منی سرا منا چکاسی چاری ما یہ شگرہ گرا گے انہ ہمیں ڈولا منی دوستان اللہ اگر سیر کا مردمہ ایہ مال و دولت دنتے ایہ ایک امتحانی گر گائیں چاری گناہ کنتے گا انہ منی دوستا بعض مردم موتی زبانہ گوشتے ہیں وحدی کہ اللہ داتا گوشتے من اللہ شکریں بلے حقیقتا دل تو کا اللہ شکرہ نگر گئیں چیا ای مال دولت کے اللہ سبحانہ و تعالی ای داتگا آرو گناہان تو کا استعمالش کا یا کہ سفر کنتے رو جنید ملکا گناہ کنگے وستا شراب وستا زنای وستا دیگه بدکاریان وستا منی دوستا ابلی زبان گوشی بنا اللہ شکریں بلے حقیقتا بے منتی اللہ شکرہ نگر گائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایمال تر داتگا ایمالانی جوستا کنتے تو کجا ایمالا ہر چکنے چی چیزانی سرا ہر چکنے اللہ شکرہ گرے اگا انہ بعض مردم منی دوستا ہوتی لوگانی تو کا گناہی چیز کاری تے ہوتی چوکانی وستا جنین چوکانی وستا پلم کاری ڈیشن جننتے لوگانی سرا گانا گرنتے سیرانی توکا بازی فضول ہرچی کننتے یا کہ اتی لوگانی توکا بازی فضول ہرچی کنا گناہ کارنتے محفل کارنتے روزرہ اتی ہرچی کا محفل کاری اے منی دوستان بزا اللہ شکرہ نگر گائیں اے اللہ شکرہ نگر گائیں اگا منی دوستان اگا ای مردم اللہ شکرہ نگریتے اللہ سبحانہ و تعالی ای نعمت پچ گیری چاہیے ہنچو کہ ہمیں قصہ دوئیں باغانی واجہ قصہ سورة الکہف اللہ سبحانہ و تعالی چی ڈولا ای سزا دا ای مال درو دولت درو ای شو ہمیں ڈولا اللہ سبحانہ و تعالی کنتے منی دوستا منگوشا مردم خوش قسمتی اگا نا شگر بھی دنیا تو کا اللہ مال و دولت دا
اگر ناشکر بھی اللہ امتحان گے غریب کو دنیا تو کا یک مزنے خوش قسمتی چیا ہاں چے مردم ہستا چے بعض مردم ہنی غریب گوشی گوشتے شر پلانیا مال و دولت ہستا یک روچی اتی سارا زمین نہ جا یا روچی اللہ شکرہ نگی ماں نگندہ یا روچی بیمار بھی ہفتاد سالی نے تو بگندے تو بچے بچکو آئی رہے ہاں گیننا ماں الحمدللہ روچی 5 ٹیمہ نماز کنا اللہ شکرہ گرا ماں سوت نہ ورا ماں گناہ نہ کنا موتی زکاة دیا ہر چی کے من مالی ہے ماں ہر بیمار ہر مصیبتان تو کیا منی دوستا آ مردم کے اللہ سبحانہ وتعالی ای مال دولت داتا ای صحت داتا ای سرا تو چارے تکلیفی مصیبت اللہ دنیا نیارت یک مزنی مصیبت ہی تو کہیں چیئے آگامی حالتا بھی میرتے اللہ ایلو داتا اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے سنستدرجهم من حیث لا يعلمون اللہ کچھتے ماں پرستی دیا ماں محلتی دیا بکن گناہ مال داتا اللہ ناو شکرے بکن انگا ناو شکری اللہ زیادہ دنتی اکانتی گناہ کھنتی کف اللہ زیادہ دنتے دا کہ امی حالتا بمیری گوڑا آئیے جاگا جہنم بیتے توبہ نعوذ باللہ لیکن انچے مردم ہستا کہ انہا اللہ اگر سیر کو اللہ چارے نافرمانی کن گئی اللہ آئی مصیبت ای سرکاری تے تاکہ توبہ بکن اللہ کر رہا ہن چونکہ ای مردہ کسا چی گوشتے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا گوشتے کاش منگو اللہ کس چریدار مکتے پشومان بیت بلکہ توبہ کو بلکہ واپس ات اللہ نیم کا زانتے کہ منا چی غلطی بھی تمزنی توبہ کو اللہ سبحانہ وتعالی دیما بلے ہنچی مردم اننا اللہ ای سیر کا دا کہ اللہ سبحانہ وتعالی دردناک عذاب ای سر نازل با یا کہ موت ای سر نازل بھی ہاں ہمیں وہ تھی ناشکری گناہان تو کہیں منی دوستا ای دنیا ہنچو ما گوشتگا دنیا منی دوستا یک چکا سگے یک امتحان جا گئی بعض مردم مجلسہ ما اشکنی ہمیں حبر رکننتے گوشتے کافر سیرہ ما غریبی ما مرتے منا کوشت گوشتے آخر لیل اول لیلہ ہنگا میں تنخواہ بس نبی بعضی مردم منی دوستا این چیزیں گوشا اللہ سبحانہ وتعالی فرمائنیتے لولا ان يكون الناس امتا واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين الله فرمائنیتے گوشتے اگا منا مسلمانا منا ما ترستے کہ مسلمان کفر کنا ما ای کافران ایشانی لوگ ایشانی چھت ایشانی دروازہ ایشانی سیڑھی ہرچی ہستا من درو چھت تلاہ ہو سوہر چاندی کو تکتا بلی گوشتے دنیا زیران پہ بلی دنیا زیرہ بلی دنیا عیش کننتے بلی مال دولتاں زیرہ دکھ دی کئی مال دولتاں ہوتی با پدا اللہ ہمیں آیتاں فرمائنی والآخرة عند ربك خیر للمتقین اللہ فرمائنی آخرت گشتے بہترین متقی تقوی داری مردمان وستا اللہ آخرت شمست جوڑ کتا ہما چیز اللہ کے جوڑ کتا شموستا نہ چھما دیتا نہ گوشاں عشق کتا اور نہ دلا مردم نہ حیالات کا ہمین چو تو خیال بکا جنت شدو بہترین